Niguteithia kinya antu baria bajitwe ni mirimo ya kansa. Ngirore mwendwa uro kumerere matagite gike mujumbe wa ekuru ateke amene kinya kirigukana wenda independent candidate na ataririte jamwe ja manifesto jawe mono guswira murimo ja nyimba ja kaunti ya Meru Ntaira o amwana gukiria antu baria bati ucumba bare maturene. Launch manifesto yakwa na kimweki abyo kira kinde manifesto yakwa ni ku advocate for cancer tukagiti niko tethia tugiti ku research giti ku work the national the county government tugiti ku research tugiti ku nimbe gutuma Meru County geti kwithira leading in cancer etigo chwa attendance tukageti kwa antu babethe kenda bakageti kuguneka na bakageti gwitithwa kingi kageti gutetheria antu bara betu bare internet yetu batina umbinya bore ko antu bara batike benakio ana bara batina chiari na bara education ithina na impambire gutetheria na za bare ndabaite sponsorship na kageti kwenda riko ba sponsorship nonto last week ndaita na 45 sponsorship nikagite ne kare akari omwe na atongere mwanya mambure na jaja bagwetete ati durano ni mwaka juju bate kuthura mutongere kuringana na kiama kiria ri indi bagatega muntu ona mathito jawe kiumbe mawithiro ukiuga we kiamene kina kana kina kira tukwenda igento kira kiri akirine ku te kiama muno ta kira gatwa ukira utureterete manifesto eku imbi wejete tutethia nio kiama te ugigutwira kuga kiama ndogike kana giki te issue ewu te issue nene pato tore community ya Kiberetia tore anda chiacha chiama tote kwa nanto bakoja kurumana Kiberetia kana koja kurumana koreta chiacha chirumi tukiugaga tote support kiama bato tore anto ba Meru toeringira muntu ura tukona ena vision ya gutethia anto ba Meru kwa ukinyo akara kiamene kana wakara outside kiama bato toriuga tukaringira muntu ura tukuigwa ena kioneki Tojabiama nonto kiama tekio kira kina muhimu mono manifesto jae glory omba ko launch aja ya gutethia wa mama ya gutethia antu bange baba inge kwa utogwate nimbaru wanasiasa bonde barabe na manifesto ira tukuigwicho igatuguna tubagwate nimbaru nge reportera wa TV kuma Kiberetia gisigone kiburi mbita mawira kerigia Iboya mawira kirigia tonekanya kunogo kanini mbitikiria na gitio gikinene mbombe kwithira ngikia miru kianini na miri matanini ndinshakirete na ndetonkolokio kathira mitambo Nkabune Technical Training Institute ni tukugwata ugeni kiri ujukane bwa mweri jwa 5 na jwa 9 mwaka juju buria bujite na mbere kiri courses mwanya kiri department ya business technical na engineering ni tuja na courses ja diploma na certificate in secretarial studies module 1 and 2 diploma na certificate in ICT diploma na certificate in supply chain management certificate in fashion design and garment making diploma in electrical and electronic engineering certificate in plumbing certificate in welding and fabrication artisan in motor vehicle electronic na inge inyingi nankuruki nito na courses ya kagitaga kwe ja hairdressing na beauty therapy magerio jetu ni Janek Kasne na Sidak kenda kumenya manto nkuruki turinge thimu kurukira 0719 186 814 kana uturingire sukuru yetu ira iri kilomita 4 kuma Gitimbene tauni nene ya Meru njirene ya Matero Nkabune Technical Training Institute technical skills for self reliance.